Kipolit ka nang ba mentagasgi kilayo bentam no ya kaway kametya nakaklaw hajan kasnong malki. Yes, we are trying to find out the culprit sooner. Kaflim kasih kebala air kerteng ka ahor kebala internet babat kebala syaya ro ruah kibabun ba kibala yo panuan pej ya kate kaflim hapo video sinema ya kate kaflim on sapen iru sa hapo penusla haka arbu praterik unai lur arjar arpulai bad on sapen iru haka lai sin lai wat kapor kandai haka shibaje no phai sngi lai chiteng janmit ban ri chiteng janmit ka jakapen i kandai ru ha iuzai memorial hall parish penusla ka bai tiket kanong shispa marwei kani kalong kum si bentapan ai ke jengkersian ya kani ma children's home alewan ban ai ke jengkersian ke jung phi ya kite ki khun swet ki badan hapo kate katnum da ka pa phiwan pej ya kani ka film ka bai tenan Kipolit ka nang ba mentagasgi kilayo bentam no ya kaway kametya nakaklaw hajan kasnong malki. Yes, we are trying to find out the culprit sooner. What's your name? Jeff. Call me 7627960215. Kawan sim jonga kekenjai ngam the jing so si jing so slai tang jing man kacha bangapet kacha bapai Wan Buddin dega. Thi bhabrewa. Don't say Jeff. Don't say please. Agasin ko bani ko. Kimat ki jaw hine kimat junga. गलत नहीं खना ना सुनो आमिर गमती भरू मत दिखो जो मामला बहुत बिगड़ गया है किल दे